Itshitshi angibona ukuthi khona ilungelo elinalo kuyotshela umzali khona itshitshi umuntu omncane osuke esahlosa amabele osuke esakhula. Itshitshi nje angilibona ilungelo ngathi ingane ngawutshela umzali ukuthi iqomile nomzali into ayamukele athi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi umntana uma kwenzeka kwenzeka iphutha. Ucabanga iphutha umzali enganeni encane ukuthi ucabanga ukuthi uma kwenzeka ngokufunaphi. Lo ngaleyo ngibona ngathi nawe uyinika igunya uyayikhulula ukuthi noma ngabe isiyoganga ingasabi ngoba iyazi ukuthi wena uyazi ungabe umzali. Asithi-ke nanguma wakho useyakubona ukuthi uyintombi kodwa ususezingeni lokuthi uqome. Useyakutshela ukuthi mntanami cela ungazisi isoka lakho. Ungibizele isoka lakho lize la ekhaya ngizolibuza ukuthi liyimisele ngani ngawe. Nithini-ke ngalabo mama laba? Mina ngokukhulula kwami mina kwamama ngangala ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Mhlawumbe ngangifuna seyisho alikho lelo soka mhlawumbe likhona ngeke ngize ngilethe isoka lami ekhaya. Manje usoka lami ngingakaze ngifune ukubona umali lizomtshela ukuthi liyimisele ngami. Akukwazi ukuba uma wami ozobuza umuntu ongashongo lutho ngami. Umfana ngabe ngimbiza mhlawumbe ngiyamxosha vele usiyabona hayi ngathi ngidala aphaphanga ngamanje lo wangibizela uma wakho vele mesefika ngima wakho vele mesefika ngima wakho umakho sibathela phansi. Okay sengigodeze ekhaya manje ngihambisa ukudla bahleli noma sinele ngene khona ukusebenzisana phakathi kwabazali noma abasihlolayo. Manje umama usihlolayo sifundisa okunye umthetho ube wodwa ekhaya. Akusafani manje akusafani. Umama useyaphathisa nje ukuthi ingane fanele ikhulume ngendaba zomjolo. Umama ngala basitshela ekugcineni kuthuka umama abasihlolayo nokuthi mina umzali usesengenankinga yena usesekuthuka umama abasihlolayo kanti umzali uyena uhlulwe ukuthi asebenzisane nomama osihlolayo. Angathi umama ebesho okunye enganeni umama umzali ngala usho